jalan halus mah. Nyalahkeun ka saha. Naik ribu ongkos sampai 20 ya teh, capek-capek ribu rugi aing mayar naga dah rugi ya mang ojek teh dah kudu dorong ongkos sama dicokot masih mama beasnya sakarung minyaknya 2 aing mah membawa tamu capek. Aduh. Aing kan bisa begini mau motor eta bakaran. Nah, ngipu. Rugi emang ojek teh nya. Loba turunna ribu. Kena lempang sekali. Ampun. Yuk. Or. Masuk. Wah, ribu. Alhamdulillah. Hasian mak. Nah. Oh, syukur ya atuh hasian mah. Ribu sudah dorong. Mangi budak dia batur tah di jalan. Ayam milik eta mah budak. Minta ongkosna 200 mak. Oh, naon. Ribu tolong. Tah, beasna mah kopae. Minta ongkosnya 200 mah ka dieu. Balagu. Ongkos ojek. Nah, iya.